Dobrodošli u naš video o koliko je važno dugoročno razmišljanje u kriptu i investicijama. Dugoročno razmišljanje je temelj svake ozbiljne financijske strategije. To nije samo preporuka niti floskula koju ponavljaju iskusni investitori. To je suštinski način gledanja na svijet, tržište, novac i vrijeme. U kriptu, gdje se sve čini brzim, dramatičnim i nestabilnim, dugoročno razmišljanje nije samo važno, ono je presudno. Bez dugoročnog razmišljanja čovjek postaje žrtva talasa, a ne onaj koji plovi morem. Postaje gurnut, a ne onaj koji vodi. Postaje emocionalno krhka figura koju svaki pad može slomiti, a svaki kratki rast pretvoriti u lažnu euforiju. Razlog zašto je dugoročno razmišljanje toliko važno počinje činjenicom da tržišta, pa ni kriptotržište, nikada ne funkcionišu linearno. Sve se odvija u ciklusima, periodima ekspanzije, konsolidacije, pada, panike i ponovne akumulacije. Ko ne razumije cikluse, misli da je pad početak kraja, a rast početak vječnosti. Dugoročno razmišljanje ti daje mapu. Ono ti omogućava da vidiš širu sliku, da razumiješ ritam tržišta i da ne reaguješ na kratkoročne oscilacije kao da znače smrt ili spasenje. Kada razmišljanje prebaciš iz dana i sedmica u godine, grafikon više nije haotična zmija, nego jasna priča sa logikom, obrascima i ponavljanjima. Drugi razlog je psihološki, emocije.